It is a girl in Tabiseng Rabodinyane, aka Ms. Dimbos. Since I kill a whesha mo lelong hona teng ke go bona. Tlo ta ba le rona ho chilla Swift in Tabi on Prince B Studios. Ha ke mo on the studio ke na le the one and only Talabudiba, aka Mr. Kipopile. Yes, Mr. Kipopile, yeah. Welcome to Chilla Swift in Tabi. It's over, man. How are you? Mad. Okay, since le ikutlela ke a tshepa gore since le batla le ba comfortable le tloela mabaka a lona hanyenyane le tlotla le ba le rona because o tlotla o feta. But before we can start, ke kopa fela ke leboe ka batho ba ntseng ba subscriber on our YouTube channel at Prince B Studios, on our Facebook page ba ntseng ba like ba follower at Prince B Studios, at Prince B Entertainment le Prince B Photography. Bona le ka TikTok ngoteng ke Prince B Studios. So, Mr. Kipopile. Let's demo. Yes. Unsele monate. Mr. Kipopile Thalabudi. O bua ka matebesi motshare a hlaetseng ha bia a holela bia monono a la qetella a fumane tselena na ya o phusha music industry ka hantle pele ne ke le YD the vocalist. Okay. Like batho ba bangata ba ntse ba ka YD the vocalist. So ya la Thalabudiba le hlaile ka 2019 or 2020. Okay. So ka be ke tshintha le tselene le na go ene ke keta go joina le movement o bitswang diphako. So it's a Sotho movement. So I had to change the name le be Sesotho that way. Okay. Jale ako ntse pele ke tla o kenela ditabeng tseno none. Kana tsena re ke bua ka matebesi. Matebesi o kene sekolo ho kae from your primary level to high school level? Primary level ga ye kene ke ka dila ha mapetla. Hle ke re crutch, hle ke re hle dikonyana mapetla ka primary mapetla ka ya high school mapetla. Okay. So tsebala ka butiana ka dile ngobina le monyenyana ha mapetla mane le. Okay. So ha re bua ka Mr. Kipopile aka Thalabudiba akere. Mabitso ana hao the history ha go jwetsa hore na go banong la qetella o iteile Mr. Kipopile ka go Thalabudiba ene le ha ho etsaetse jwang? Okay, ona ka 2020 yana tsena February. Like 2022 re dira record ine bitswang ke Popile le Hotman Live. So re release it 2023 February. So ke yana pineng yentse Mr. Popile. Okay. Ke yana pineng yentse Mr. Popile laba from there senze ke pusha single ine bitswang ke Popile. Ke ona ntse ke bona le tsatsile. Hello re Kipopile ne le title of the music. Ke title of the song. Of the song. So ya ba o song ka that Mr. title ya ba o so Kipopile. isa le bitso. Okay, hobane ile hobane ena le lo maketa pina ha keta ka tseleng. Lore ke fumane recognition e hantle ka mara pineno. No. Bana bu music video teng on LTV, radio interviews. Okay, Mr. Kipopile. So ke mang artist e leng hore ye ile ya o motivate ho qetella le ka ga ho industry ya mmino kapo yes go o qetella hore a tseba ihle ke batla hore ke bine let me say ke tse mohlala ke re ba bangwe tla thola hore artist e itseng bo Adele jalo ke re Adele ka mogho a binang ha monate ha ka lo dipina tsa hae di monate. I wanna do this kapo ke ntho e hlileng o tloa kgolong ya hao e salong tsona le that interest ka boe kapile ha rana go fela O tloa kgolong ya ka a o se motho a entseng hore ke dile ke rata mmino like my role model mmino mona ke Hotman Live. Okay. O bina gospel e tshege bina mmino e fapaneng nna ke afro pop ngwana o gospel empa ke ena motho e le hore like khong ya pesa le kwa bina monate.
I feel like I wanna be him. Yo, hey, we didn't know be there. So from there, ba zenke nyaka sentse ke bona go gona le batho e lo re ka ba ukwa ba etsa mmino e nna go etsa gore mohlala ke gape mo gena ba ga Okay. o bona feature him maybe ha mo di Ana batla go itse, yeah. na le batho ba mo tla inspire them for Sesotho ne ntse ke sa etse mmino ka Sesotho back in high school ke motho o thombosha bo tshwere le ene ntse le motho e lo re itse ha khamapaka ha ere ya ba kena ntsa nthusa go mpea mane le mane. Wow. Okay. Ke a tshepa le ntse le ikutlela taba tse monate tse ahang tsa Mr. Ke Popile. We'll be right back. Ha go re ke breaking. Ka dihlahiswa tsa Mamello Rubber Paints, marulelo a nelang, masenke a rositseng le mabota a senyehang ka lebaka la mongobo ke pale ya maobane. Dihlahiswa tsa rona liquid rubber, rubber seal le tse ding tse ngata di teng ho thusa bakeng sa mathata ohle a hao. Re fumane Hamaseru, Mafeteng le Hlotse, mme o ka re letsa dinomorong tsa 56 68 1636. Mamello Rubber Paints, don't compromise, rubberize. Welcome back, ladies and gentlemen. Hopola, we are on Chillers with Ntabi here on Prince Bay Studios. And Nsekenala Mr. Ke Popile, aka Talabudiba. It's right. Hopola, how about ho advertise le rona? O ka letsetsa dinomoro tse ntseng di display mono screening. O tlo fumane all the details hore na o tla tataiswa jwang hore na o advertise le rona jwang. Okay, ha re kena tabeng tsa rona he tsa letsatsi la kasheno. Mr. Ke Popile. Ha ke re utlwa re na e se le nako e kae lo ka hare ho music industry. Like o ka dile ka selemo se feng le hana jwale o se le selemo sa kae? Ke qadile music industry back in 2011. Okay. Ke se ke na le bo ma 12 years. 2011 lo ene la ha ke qala mo la verse ya ka pena but 2010 ntse ke recordela bo botmanga ka ke shone ke le bo standard 7 a ke se le shone Ha sa le sure. mara primary level ne sentse ke recorda ke le producer. From there ba sentse ke qala ho rapa, then we made this cool bitswa NMP music. Okay. NMP ne tshwere artist tse ngata tse lo re currently ntse ba le teng music industry ke di producer ke di artist go tloa mona ya ba NMP jwale ka o tlo fumana hore le tlabele ntse di group fumana re ka nna ba rena le togo e nngwe mare vision ha bona ha le nyana ga la bangate so ya ba we all pray out group nyeno e mo le mo sa di individual ana tsela na mara ntse re sebetsa mo ntse le taweno. Okay. Ya ba 2019 ene la ha ke qalela ho tšhintšha like nkare ho etsa mmino ka language ya sekgowa hantle go tloa 2010 sa le ke etsa mmino ka language ya sekgowa. So 2019 ene la ke tšhintšha ya ba se ke etsa ka Sesotho hobane ka nnete ne se ke bona hore like Lesotho monana appreciation ke le lemelena la rona lena Sesotho fashion and that this time again and so really we all trying to push ka le lemela rona. Okay. So first ne bona lava ka nnete sentse ke se betsana le lo etsa di afro ka Sesotho ke na le single di tswa le kokoko ene feature le school Selina Makhabane. So like Selina Makhabane it produced like a Fader. He's a DJ and a beat maker. Okay. From there, a single on digital platforms. Single on digital platforms, say between Lagat.
ka mora lerato ke a ke tla releasa ke Poppy. Okay. Let's talk about the collaborations. Hore na so far ka ba so collaborate le batho ba ba kae di artists tse kae and the experience e leng ho kopane le yona. Can you talk about it too? Ke na le like Maobane Maobe Friday we did a song maybe tswang ha ke batla e tropile. I produced it in featuring. Okay. So I get oh, producer happy. Okay. Iblo artist. Come on, Walandi P. Wow. Okay, Come. In fact, someone to say no, I don't want to get signed. So I get about a tropile Friday. Flexa featuring Vexili. Featuring Talabudi and Cream. Okay. From there, few weeks back, I had still a session with Teasy Cash. I think the artist is Sutrikits or something. So there's a collaboration club, and I also got a song coming soon. Kisho, I just want if it's in that black case, it got some this is a high got so that's what I collaborate with the current music. Wow, okay. So let's talk about the albums. So far, about so the album, the think about a single. I don't have an album or EP currently. Like there are so many songs still they get keep like they get feel like ready for it. Like who go haja like you must go the recorded like to spice up things. You see. Okay, only this song it's on the put it's an Afro pop song. Isaliki puta di puto moratiwa. Isaligi puta di puto moratiwa. Oakaka poa mang. Oakaka poa hai. Oakaka poa mang. Che. Oakaka poa hai. Okay. Malume le borangwane ba ntshetsitse ditaba tse mpe ka wena. Malume le borangwane ba ntshetsitse ditaba tse bohloko. Ha di feel ba re wena o noi o rata dikoloi. Wow. Yeah, there's a lot coming. Ke a utlwa re fitisa molaetsa ko. It's a report. Let's talk about the challenges. I get a hangata ho hlona le di challenges. Yes. So can you talk about them hona? O kopane le di challenge di feng sa lo le ka hare ho music industry and o la di hlola jwang if ever o la qetella o di hlotse kapo o la di lana le tsona jwang? Challenges tso re tana le tsona hangata re le di artist. Ke bone ka re ke tsa di o tlo fumana batho ba appreciate mmino wa hao but ha ba rate ho reka mmino wa hao. Fumana ba tla bentse ba khotse o bina monate mara ha o bone ba etsa go ba etsa ka matla go ba reke mmino wa hao ba o fihlella hobane ka le batho ba binang tsa kana le tlhoko tsena go fumana kana go you have to go to a gig ha ona le transport fela. Okay. You have to go to radio stations. When I get you know how long are the independent artists? But ba survive ke ba sign to bane bana le tour bus they can go everywhere. So ona re tla re khasela ka go rekisa mmino it's either online ka po ka di hard copy. So the challenge ke tsa go fela batho ba rata mmino but ha ba rate ho reka ke ntse na hore ke kopa sendele ka flash ka WhatsApp o ha go le link ya hao ke mo bonyane ke stream pina ha online ene di teng online Spotify di teng ma go fumana motho ba tla mo sendela ka WhatsApp ka po yona shi
batho Guys, ithuteng taba ena ya ho etsa teng ya ho kena di-linking nthena ya hore di-flash le ding we re hloka hore re tshwaraneng ka matsoho re phahamisaneng re boneng hore mmino wa Lesotho monanang o nkelwa sehloohong re bone hore di-artist tsa rona Lesotho monanang di nkelwa hloohong gore di a phahama. Okay, so we are about to wrap up. Yes, ma'am. What can you say to the upcoming artists hore na ba ka etsa jwang ho fihle hore ba qalelle taba ya mmino ke ding tse ba ka di latelang? Yes. I can know for the upcoming artists how can music industry by the research how are they going to sell their music? Ke ona ntho ke bonela bohloko o ska kena music industry fela o sa tsebe bona e ka nna ba ke passion ho wena music you tla mo re e be a passion and a business ho wena you thuse la pala ha so nna ke nana hore ba etse once I decide go batla ba ka music industry do researches ona hore ke sa mmino wa hao ba ngo be mmino wa hao online ba lo go batho ba kgona hore ba tsebe ka wena ba tsebe hore ka mmino wa hao. Okay. Right. Viewers of Joseph Interview. So we are about to get on that game, the pedal game. I hope you are ready. Are you ready for the game? Yes, ma'am. Are you ready? Yes, ma'am. Can we just take a trip in? Sure. I hope this question I'm the interview. Just to check. So you will pick just one question and then you give it to me and then you answer. Okay. Ready? I'm ready. We can proceed. Time go. Wow. You ready? Are you ready? I'm ready. Books or TV, which one do you prefer most? TV. Who do you look at the TV? You prefer a TV? Why TV? I don't like reading. Kerata ho la chen devices ma ho bala. I kerata ho ba. Papa ka shebella TV. We don't have any books or music. But your music, you are no longer how you try TV. Like, take a hangata, get Pumalanka and get TV, Shebele, how will TV? Shebele TV, the suit. TV, You want a suit. So, TV. Okay. Like that thing you can because but how bacha about to shebella TV Lesotho go right TV Lesotho ya bora and a girl na long that's how to South Africa go na TV tsena ke ona long a go go dule fatshe e sebe go shebella madi ya borena ke go bone bontate ndate phelo ka bo ndate kwena for me I can say TV too because I cannot ratang ho bala I ke tsena nko baneng reading it generation so re phela ka taba ya technology I ke check and meet ke ga ntho tse ngata tse di batla ho di tseba a ke khone ho di bala nkampa ka ya YouTube shebella di tutorial a tsa ha o shebelletse e di o ntso hlalosetso o shebelletsa ke bupi like low production ke ka di le ka hore I watch tutorials so when I get a video okay so can TV. All right. Yes, ma'am. So it is what it is, man. So we're about to finish, and before we can finish, Mr. Kipopila ka re shapenyana ka pina e monate lo a re nyena yona ke betsa ka yona re ke re dance so be monate ka studio se ke se tshwanyenyana a ke re
Witness the skill. Kimufumani Musari wa sibili Wahusarati Baka muhali Mona kipopile Kimufumani Musari wa sibili Akatwara tipa kamuhali Mona kipopile Wanela yumogatile wana Kise momotela Ya shwaka ikepela Ya kokobela Sinyamu wanaka Do tumafetefele Kisi momote, bona habobote Tabo ya pupuma, haiti naliwena Utite pilu yaka, mona kizisitwe Jobata se fefo gato simpuja sintise Oena wanaka, ya shaka japela Kawena wanaka Agamazari bukhedile Ke wena wanaka Do tumafetlefetle Ke batla sefefo sa lagato sinkuke sintise Wena wanaka Ya shaka ikepela Ka wena wanaka Agamazari bukhedile Ke wena wanaka Do tumafetlefetle I saw they can break Mudimu wa bless Unclose piro Mwezi ya puke What a nice song, Mr. Kipopile, yo! Kore ka batla ke khubula ka batla ke go la dieta tsena nang ka kwa ke fufulelwa. Hello studio ne se batla secha guys. So, Mr. Kipopile, a go just rena mmino wa ha o fumane ya kae, lo rena le wena o fumane ya kae so that we can say goodbye to our audience. How batla mmino wa Thalabodiba Mr. Kipopile re teng Spotify re teng iTunes re teng Deezer ha se tsa Kipopile Thalabodiba Kipopile ba Thalabodiba ya hla Facebook ke teng ke Mr. Kipopile Thalabodiba TikTok videos ke a di kopa di etseng ka Kipopile ke Thalabodiba TikTok Instagram ke Thalabodiba and like my page, follow my page on Facebook, Thalabodiba Music. Pialeboa le music video tengo brand new wa Kipopile. How can I YouTube search Thalabodiba Kipopile o tla shebella music video no tsebotse ba Mr. Kipopile. Oh, Uncle. Yes. Thank you so much, Ntate, for joining us today. I hope we can do so Okay. So that was Thalabodiba, aka Mr. Kipopile, and thank you so much, guys, for your time. I hope we're gonna meet again next time, same place. I am your host, Ntabisenga Binyani, aka Ms. Dimbos. Hope you'll follow our Facebook page, Prince B Studios, Prince B Entertainment, and Prince B Furukabi. Our YouTube channel at Prince B Studios, and we have a TikTok account which is Prince B Studios. Till we meet again. Bye.